Division thawktute chibai ule PC vanun moi kani a Serchhip Vangkhua ai lo ngai thlang u tun hnaia Mizoram le Assam ramri chungchang a buaina thleng avanga Mizoram le venhim na thawktute tan hian Sub-Hqrs YMA Serchhip tanpui nan pawisa le chawhmeh dahna hmun siamin a khawm heng te hi Vairengte lama hlan turin ni zan khan Serchhip atangin phur thla kani Serchhip Sub-Hqrs YMA hian ramri venga thawktute tan hian chawhmeh le eitur chi sang ba ka pawisa fai thodu te tan Serchhip town chung chia tlang new Serchhip le Serchhip branch YMA somhni pakhata ala khawm na athoka town pon siang tlang branch po in an tho boka heng te hi ni jang khan Serchhip Sub-Hqrs office atangin Vairengte hi panpui ni in heng tanpui na le akal pui tu te thla na huna hian Serchhip Sub-Hqrs YMA president pukol chua ma chuan an hmalak na mi puin an hlut le an be sei aya tamthil pek an dong chulom omati thu asoya Sub-Hqrs YMA secretary pupi si vanal lunan thil pek lu dan report pe in Serchhip Sub-Hqrs YMA vice president pulal rammoi chuan heng tanpuina hlan tur te hi chongtrai na in atha bokani Serchhip Sub-Hqrs YMA assistant secretary pukel tlan moi le finance secretary puzaulian moya hova mi som pahni kalte hian tukin jingdar sari khan Vairengte hi an thleng thla a joint YMA Vairengte shwai tu ten an laudong songani Sub-Hqrs YMA Serchhip ten tanpuina an lak ling khawm te hi chawhmeh le thlai ba ka eitur 407 chawhmeh pakhat pickup chawhmeh pahni le 207 chawhmeh pakhat le safai cheng noi ni sing kwa sanga somni patni ani a hemi jinga hian pamra sai za whole district Serchhip le MNF Serchhip block women front ten te pek cheng sanga ve ti lo chu mi mal le chung ko pek ling khom ni in chawhmeh te hi chung ko sang tho kho mani bera thian hovin mau twai le tumbu an khorte ani hlombok heng eitur te hi Vairengte a police duty te hne na hlan ni in Vairengte joint YMA hne na achula piang man turin cheng noi khat hlan ani boka sai hapui vi le Phaisam branch YMA te hne na cheng sing khat ve hlanin water filter pakhat theu ramri a police duty na hmun paruka pek vek an ni a tun hnaia Vairengte tlangwal hliam tuar tlangwal PC lal muan sanga cheng sanga in an kan boka he ba ka hian tanpuina hlan tura kalten enge mazat pai bokin tuna an hlan ba khi Sub-Hqrs executive committee SEC in ahlan dan tur an narwa man le donani YMA Sub-Hqrs Serchhip chuan Assam ramri duty te hian tanpui an ngai wanglam ain helai ramri buaina a hian mitin kan kalve arem chang lawa ma se kan thop ziati lan nan hetianga thil pek hi achulani ti in pek ni se ti a alorel to ti hlotlin nan an peta ani nimin khan Mizoram puma shivei mi zasari somli pariat mu belle ani Nimin Khan ZMC RT-PCR laboratory a COVID-19 positive mi za somruk pahni mu chua ani a Tunat laboratory sample testing a COVID-19 positive mu chua mi somthum pariat an omboka rapid antigen test manga COVID-19 positive mu chua tharmi zanga somli pariat an omthungani ZMC RT-PCR changa positive mu chua mi za somruk pahni te hi aizol khwawe kan ni a Tunat changa positive mu chua hi mi somthum pariat ni in Siaha district atangin mi somthum pariat longtlai district atangin mi pakwa Aizol district atangin mi paruk lunglei district atangin mi paruk Champhai district atangin mi panga ba ka ma mi district atangin mi pakhat mobile ani vele bok rapid antigen test manga mobile himi zanga somli pariat omin Aizol district ka mi zani somkwa pakwa mu chu ani a Kolasip district ka mi somriat pakhat Mubel ani boka lunglei district ka mi somruk Champhai district ka mi somthum paruk Mami district ka mi somhni paruk Siaha district ka mi somhni pali baka Longtlai district atangin mi somhni pahni mobile ani vele bok vo in lama data ti chwa tharbera Serchhip district atangin shekai mobile an omlava vandwai thak takin ni zanzan laidar khat khan pi vanal shiati kumsomli Serchhip PNE chu COVID-19 wangin ZMC a aboral July ni som pakwa khan shi akai ti shia chwani im hemini vekhan ZMC a admit ngalani a tundin huna Mizoram puma shikai himi sing khat sang ni zathum som paruk anom meka mi za somnga pathumin he shi hi an thi pui to ani tukin jing khan Leisekawt Field Serchhip ni venga 1 month cricket coaching program honna nei ni in he hun hi Serchhip district borsa pu Kumar-a'n apman pui he huna hian pu Abhishek Kumar hi khwalyan ni in he coaching program hi ribon chep chatin ahonga pu Abhishek Kumar chuan Serchhip district a hetiang ang program poimo le tha
man ani tur chu alom thu soin nakin zela no panglo thang chawle zel tur tan po apoimo em ani ati a hun local zel tura po India ai o khel phatur khopa chan la turin no pangte chu afuya hetiang ang program cha kan nei theina na ma la tu Mizoram le Serchhip District Cricket Association te chunga po lom thu asoi bokani he coaching program hi thakhat chunga ta na kalpui ani phot dona chawhmeh la lompui le Mizoram tharaten he training hen kai shwai dona ni Nimin Khan Serchhip District Deputy Commissioner pu Abhishek Kumar chuan thu chwa siamin Covid Appropriate Behaviour zom lote chu na takashem anni tur thu soi thu chua alandanin tun hnaia Serchhip District chunga mi puiteng Covid-19 laka kan him theina tura Serchhip District borsap thu chuak chu mi tam takin an zom lo ti hriatani a sungdong le dor kai ten dor chunga Covid Appropriate Behaviour an zom lo ti po hriat ni in dor hon bituk hun bo pela dor hong an om ti hriatani boka heng sarkar thu chuak zom lo te hi the Mizoram Containment and Prevention of Covid-19 Ordinance 2020 hnaia leichoi tir an ni ba ka an dor sumdon hmun chu kar khat kharsak anni tur thu asaya hengba ka hian wantlang hmun dor bazar hmun pui khelmuala te sarkarin in khwa khir na ding lai khawle zwala zom cheu turin mi puite min nge non le ani Vairengte Dr. R.Lalthangliana Health and Family Welfare Minister chuan Scholarship District Level Task Force tenen in kom ho na hun mangin Vairengte tlo ngala District Hospital Scholarship sakthak dan turte a huna ai en pui ngal bokani Circuit House Scholarship DLTF te akomna hian Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Scholarship District chu Mizoram Mellan na district poimo tak ani angin Scholarship District chunga sarkara mo phorna cheltu tile lomngai pol sang te an poimo zia soya shileng do na konga an tholok zia tar langin anin pek na sanga lom thu asoi bokani Scholarship District DCHC chu changplung zo ka thom thattum ani thule 80 LPM ni site tangin le 250 LPM PMK rachangin oxygen plant call bunturin ma chakta kalak tum ani thu asoi bokani aizol khopuya shikai mobile zel dan enin total lockdown kalpui chun zom chu thil tul tak anga ngai ani thu tar langin hemi chung hian atul dana zerin ma stage po kalpui ani thu asoi bokani ramri buaina avanga Assam lama kongdan wangin damdoi poimo tak tak atang khang tel chu poi ati thu asoya hemi chungchang a hian Union Home Minister Amit Shah le Assam Health Minister Keshap Mahanta hena lekha azia thu asoi bokani Vairengte a khotlang shwai tu te akomna hian Covid-19 shidawna konga an harsat na sang te ngai thak sakin achula piang manatan cheng sin khatahlana ramri a duty Mizoram Police te shisel na endik turin medical operation team te chuan Nili oga sang ni somni pakhathian an kalchwa tur thu asoya ramri shula duty Mizoram Police tele khotlang shwai tu duty te joy oma che chuak te chu shikai anin jing hlel ani chuan a thlona endik sak anni angati ramria buaina thlenga wanga rampo na changa thuthar lakhom tu te enge maza local te chu thudi khailan na konga manro tangkai taka mangthiam turin Health Minister chuan khotlang shwai tu te acha a Assam lama kongdan ani awanga dam lo enkol na konga harsat na omtele Covid-19 shidaw na konga Mizoram sarkar malak na chungchanga rampon thuthar lakhom tu te kom na hun ani ngal bokani Health Minister R.Lalthangliana Food Civil Supply and Consumer Affairs Minister le Scholarship bial to MLA ni bokin achoy oma Dr. R.Lalthangliana DC Dr. Limpuya CMO le District Hospital Scholarship how to te Scholarship Town Joint VLTF Shwai to te le Sub-Hqrs YMA Scholarship District te he chutkhom na hian an telbokani Health and Family Welfare Department atangin Dr. H.Lalthangliana Director DHS Dr. T. Mangai Director DHME le Dr. Moi Joint Director DHS le how to dang 10 an choi om bokani District Hospital Scholarship hi Kumzalen na hospital tura thom chatna North East Special Infrastructure Development Scheme atangin course somni pani ruah manani a na chan tur hian achul anga malak thwai tum ani malak Tukin Jing Dar Sarele Minute Somli Panga Khan Avai Khatna Atan Horticulture Department le Clover Organic Private Limited te Jangkobwa Sain Kutna Thawktute Thar Chua Lakhui Theile Dragon Fruit chu Delia Thon Chua Turin Puje Siram Thanga Additional Chief Secretary Horticulture Department Chuan Horticulture Center Chite Achangin Avai Liama Dr. Elizabeth Saipari Director of Horticulture Chuan Ahmuna Puje Siram Thanga Additional Chief Secretary hi Alaudong Songani
Puje si ram thanga chuan thu so in shipui leng kara rampumin harsat na tam tak atoka chuti laya thahnem ngai taka kut na thokte thorim na le tumru na azara horticulture department mason na chanchin lom omramin anei chu ro pui atia shipui len lai le hun khir lai po in Mizoram chuan horticulture production sang tak anei thei chu department how to te le na thawktute te in pek na ani atia Mizoram in tawdel poimo zia sia a chawhmeh alawa shipui leng kara rim taka kut na thawktute chunga lom thu soiboka chite local level task force ten horticulture center chite a sarkar SOP zom chunga program siam anrem te awang po in anchunga lom thu asoi ngal bokani heng thei tharchwa te hi air cargo in Delhi an phuranga theithon chwa zongzong hi lakhui thei quintal som pakhat le dragon fruit quintal li ani lakhui thei hi quintal som panga thon chwa tum ani lain Air India in tum khata quintal som panga chau an phur thei wangin quintal li dang hi naktuk August nili sanghi som ni pakhata thon le tum ani bokani lakhui thei hi tuichang ral FPC noi sial hokwa te thar chwani in anni hi horticulture department le mission organic value chain development for northeast region MOVCDNER noya na thawktu intel khawm an ni a dragon fruit hi horticulture department noi farmer than chwa te thar ani variety chni asen le avar thon chu ani a dragon fruit sen hi kolasi patanga thar chu ani a avar hi kol kul khwa atanga thar chu ani bok COVID-19 shileng awangin Mizoram kut na thawktu te chuan an thar chwa shal na tura harsat na tam tak an toka horticulture department chuan heng harsat na te hi ngai poimo in kut na thawktu te thar chwa hi manman zo ka shal chuak thei turin ro manna siam chau zel atuma Clover Organic Mizoram team tenen po tho ho zel thei an be sei ani thei an Chief Minister Puzoram thanga chuan nimin khan Twitter kal tlangin Mizoram le Assam in rem theinan le mipuite thlamuang zoka anom theinan Vairengte police station a Assam mi te laka July ni somni paruka FIR an thelu chu an suit le ti asoi Mizoram le Assam ramri buaina awang hian July ni somni parukhan Vairengte police station a thu buai zialu ani a he thu buai zialu adan bo chia apo Assam IGP Anurak Agarwal DIG Devojoyti Mukherjee Kachar District Borsap Karthi Jali Kachar DFO Sanedio Chowdhury Kachar District SP Chandrakan Nimbal Karle Dolai Police Station OC Sahab Udin Techu Nimin Khan he thu buai chui tu SDPO Kumar-a'n lan tura kau anni ti Laushia tir turin Assam Chief Secretary le DGP te shil anni a Assam Chief Minister le Assam Police mi zahni techu he thu buai zialu manga dan bo che apu tel anni na in Vairengte police station a in lan tura kau zinga hi chuan antel veri lava thu buai siam sak zinga arip zwal te chu twal tha tuma pu na le dan bo che tura a ho hova phiar ruk na te ani Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma chuan nimin khan Twitter kal tlangin Mizoram nen in rem taka om adu thu soin Mizoram Chief Minister Puzoram thanganen anin biak reng thu asoya Rajya Sabha MP Puke Vanlal Vena laka Assam Police in FIR an siam po nukir tura thu atar langbok Sarkar le pui chuan notice translate te ramri chu satellite thalak mangin ramri khamchat atuma sarkar senior official pahni te chuan hemi atan hian Department of Space DOS le Northeast Town Council NEC malak na in Northeast Town Space Application Center NESSC 10 an buai pui do nani Satellite imaging mga interstate boundary rinfel hi Union Home Minister Amit Shah chuan tharevak local ta akha na soichuak to a Shah chuan ne shak te chu Northeastern region a interstate border chu scientific demarcation mga rinfel tura som ni se alauti to ani Shillonga inbun ne shak te hian space technology mangin flood management po anlo buai pui to boka ramri rin thata scientific method man ani do na wangin state in te point an pom plan thei ol samzo ka be se om ti in sarkar official te chuan an soibok satellite mapping ti fel zo vele Northeastern state te ramri chu rin ani anga ramri buai chin fel ani hlen to ang ti in official te chuan an soibok All Arunachal Pradesh Student Union AAPSU chuan Assam Police le Forest Official te Arunachal Pradesh Lower Siang District Khawm chunga Kangku Circle Nuai Thingtlang Khosang Sanga Dan Lawa an chet fo dan chu an dem thu an soi Zirlai Pol chuan Assam official te hian thlai chi na hmun te an ti chia ti soin hei hi Arunachal Pradesh mi puite vole ti thai an tum na man ro a an ngai ti an soi Assam police te hian Papum Pare district a Lora Khwa le
Longding district Longkhojan khwa athing pui le bu chi na hmun te an ti chiani in an soibok pathiani khan zirlai pol hian emergency meeting nei in Assam police te che dahna an lung oi lo thu hi state sarkar chuan thunei tu sang lama po thlen se an du ti an soyani state sarkar in thom an nei lo le an lo do zel thina wangin ramri a midang teri grab zonga an chetna a hluar pha ani ti in AAPSP president hawa bangang le general secretary to bom dai te chuan an thu chua an tar lang Arunachal Pradesh le Assam in ramri buaina chen fel na dan ngai tuana in biak na an kalpui me kara heng thleng hian in jem na siam tumna ati chachina ni ti in zirlai pol ai o te chuan state khochak le khothang lama ramri te chu tlo a ramri shu le cheng te din hmun le eng ang har sat na nge an to ti a hmun nge ya en pui an tum ti an soi AAPSU chuan Assam le Mizoram in ramri buaina an nei mek chin fel ani theina turin sarkar lai pui chu arang thei anga inrol tura an phu thu an soiba ka Assam mi mal le pol sang ten Mizoram pan na kong pui an dan cha mek chu hlip ngal tura an phu thu an soibok Turkey ram kang chuan zual lampan zelin vo in thleng in thelmi alani lova mi pariatin nunna an chan pha to Tarlan to angin nili liam ta Turkey ram kang mai chuak chuan zual lampan zelin Turkey chim lampang atuam na sa to hle a theito pakang mai chuak hi ti rem tuma be mek ni in mi pariat la in nun na an chan pha to a kang thel tu te chuan he kang mai hi Greece Spain le Italy ram te akan kai lo nan theito pan chua me ka Italy fire service te chuan pathiani liam ta khan Turkey atanga kang mai siper sangkha zanga chuang an ti hlum thu an soya Greece point he kang mai chua na hnaia khawm panga te chu an ti ruak to ani satellite thalaka changa alandanin hemei alhian ram ekhar nuai ni singa lai akang cheto a mitam tak chuan mani che na in chua sanin hmun him lam an pana then khat kang mei kalkonga omte po chua in jing rengin an ommek bok US in an chua sana changin Afghanistan buaina chuan zual lam apan zela Afghanistan khopui then khata Taliban an sang chavin sarkar sipai ne na in beina an sa chho hle Afghanistan khopui pakhat helman chimlam panga khopui omve tho laskar ga a sarkar sipai le Taliban te anin beina sa hle a Taliban lam hian TV station pakhat lato in mi sang chuang in mani chena tlan chia sanin hun him lam an pan to a Afghan sarkar chuan Taliban te chetna met chemi turin sipai atir lu bel le a helman hi US le British sipai ho in kul chin na hmun poimo takani thina Afghan sarkar hian ne na chan nge tumin theito pan chua meka Taliban hian laskar ga hi an lak chuang kumsang ni som prok nu a an khopui lak masak ber ani dona Afghan sipai ho tu pakhat chuan Taliban in ne na an chan chuan Afghanistan mai ni lovin khovial ta na him lo tur thu asoya Taliban ho hian Afghanistan khopui lian ber dot tu Kandahar po lak tumin an bei na sa hle a rocket ne na bein tun pathiani liam ta po khan airport po rocket manga bei alo ni to ani tun hnai in fiam na thuthar langsar ilo ngai thlang AS Monaco chuan Olympic learners Brazilian defensive midfielder kumsom ni pathummi Gianluca through Euro maktadwai som pakhatin an laluta kumnga dai contract an zia puyani AS Roma chuan Genoa tangin Uzbekistan striker kumsom ni parukmi Eldor Shomurodov chu Euro maktadwai som pasari Borvelin an laluta kumsang ni som ni parukjun thleng contract an zia puyani Serie A club Juventus chuan an veteran defender kumsom thum parukmi Gardia Cellini chu kumni dai contract thar an zia puya Cellini a contract thar hiang kumsang ni somni pathum jun thleng adai ani Cellini hi Juventus a season som paruklai om to a season som pasari na turatan in bua sai mekin a contract hi amang zawani chuan Juventus a season som period lai om don ti na ani Cellini hi center back thatak ni in Euro 2020 a Italy an champion na konga po Cellini hi Italy tlar nunga player per mo ber pakhat ani Tukin Khan Olympics mi pa hockey semi-final khelni in India to Belgium lama 5-2 ngot main an tloma silver le gold be seina abova bronze medal la tur ero in be seina ala thungani naktuk jingdar sari hiam neche hockey semi-final game ma sajok khel ani dona Netherlands le Great Britain anin khelanga tlaidar thum le achan ve a Mizoram nula la rem siami telna India team le Argentina ti chuan semi-final thoni na an khelang khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chua thei chu ni e